Ini 27 January 2025. Ini no paithak Tipra Idol Season 2 ni audition last day. Gai ini kebangga resapna ni bisingo. Jeng koyakjan ono sain harga kala round ni bagai. Bon ni mung antabu kaisa saklainai. Pas serial number pun sana. 181 Guniram Tipra, 182 Hukumu Deburma, 184 Osmika Deburma, 188 Rosmi Deburma, 201 Tang Kecang Tipra, Tong Kecang Tipra, 208 Chunuram Tipra, 210 Jackson Deburma, 211 Sineri Deburma, 215 Perojit Rian, 216 Kornorani Tipra, 217 Rohim Deburma, 219 Biswajit Deburma, 220 Prasanjit Deburma, 222 Rimi Deburma, 223 Ananta Jomatia, 229 Joel Deburma, 235 Vidamoni Molson, 238 Rebecca Tripura, 239 Bumul Jomatia, 243 Labia Jamatia, Libya Jamatia, 245 Subhas Deburma, 255 Diksha Deburma, 257 Rian Deburma, 133 Aitor Deburma. Jona Wng Kha, ini oro jeng je koroktam jas jeng decide khai borno kala round bagai select khaijak. Total khorab usut tini na 24. Total je parsin chol jamone kojana total kaka je abo narmanta 74. Dia kala round obo kurang nai kuno dikla Kala round official borok announce khai na borok alada babe press meet khai abo date drop saklai result abo kisa mana sing sinai. Ini je select na no practice kawan khai disi ka? Abo ke sana ra bisa kudu